Sa mga pandiran. Nah, magkakabang yan. Mga nakadasag ko. Yan ko mga pagkilipan ko ito. Parang siya rin maranting mo gini ah. Yan, tukis-tukis dyan sa mga bisa. Taganin bismillah ngansin ko na ulo bang takdir makamula ayaw magduwa bismillah intag naan bangan sintuan daan tiyonunin Quran iban kamulyan bismillahillah kislam ayaw masak suwabulan similak batuan intag mustaq intuan tantuaw timandain kaw suwabulan bitonin sifat niya doon Nagalang yan ang Panginoon. Tuhan di magkatawag na kita ang ilumawag sifat niya nalatag Puji. pasatrag lawakon tapakain tampat padindim intuan lain-lain unang pangariin Quranan pa imam bahay Islam magkatabang bukod siya batawang banga ilmu pang ang kakatan kitab na asal na imuha Sungsungan ta. Kuna liman mustagad na Quran di manawag dunya pialahir top na sim kafir in Islam na tajir na yan ayaw na kau magmungkil dunya nilabayan napitang pabugsayan bisan dapat sulayan amal among pakayan tuan sangat kawasay mapunal malasay Dumakmak puasa maampadi mabinasa Ang puasa way pitla Bukon panasampurna Nagantong nanta dayang lalangit ibang lupa Panguyang matat Lungyayat Katan Uto. Karupanganin darayo to ini. Bang pamatawid, iban ilmu sahid Antang nakao panawid, di nakao yan ipalid Upama ilmu, way sali hisuno Maginang bukon lomo, sumbalaw puso Inamal ganap dukon, di marapat sukon Nabil mong kartadokon, tuwan amon payakon Ilaparuhalaan masinawala tiyag na tuwan magkasiksan Iman Islam Quran suway kita magamal mampaway gisamal Kamuy Abdullah bunal matuan tantukyan na langit lupa miyos Tuwad ko ha? Ito adlaw na tapos. Bawag to ios kanin kita kamus Bisan kita dayangan mayaw parasan Imiskin kalasahan
magad na birasol daktuan biyuntol para mabiaptol sumbawang pahumatul ang kanin kita buntol suway kung takabul inunya pir jaman bang apitan panayaman. Ako ko kahit kwento kung kwento to. Lingkod.